Lepo pozdravljeni na zadnjem panelu. Vmes se zdaj slišal en dober komentar v smislu, ampak to je seveda stara z teh prostorov, še čisto na kraju, torej češnja na torti po naše. Gre za panel, v katerem bomo govorili o zemljepisu in javnosti. Seveda zdaj prvo vprašanje, kaj je javnost za nas? Za nas so javnost kolegi, ki se ukvarjajo z sorodnimi temami ali pa nekateri drugi zgodovinari, ali so javnost vsi, ki imajo kakršnokoli možnost sprejemati to, kar zgodovinopisje ponuja, ne glede na to, na kakšen način gre, ali gre za branje, ali gre za poslušanje, ali za gledanje. V bistvu pa je naš panel pravzaprav tole sestavljen širše, nismo zdaj samo zgodovinari, ki bomo govorili o naših izkušnjah, takšnih ali drugačnih, ampak so med nami tudi ljudje iz drugih poklicev, ki se samo delno lahko dotikajo zgodovine, oziroma niti niso zgodovinari. V programu imate napisanih, da jih bi moralo nas tole zdaj sedeti 10, ampak se je en kolega opravičil, tako da bomo zdaj v 9. tole peljali do konca. Bom zdaj na začetku samo naštel, kdo so, oziroma ne, pravzaprav bolje to, da bomo vmes to povedal, pa bo tisti vedel, da je nagovorjen, da dobi besedo. Začeli bomo s Ustnjo Kamberovičem, ki smo ga seveda danes že poslušali, torej zgodovinarji Sarajeva. Seveda, zakaj zdaj z nami, v katerem kontekstu, seveda kolumnist, vodi duša in gonilna sila History Festa iz Sarajeva, kolumnist, specialist, recimo, ali recimo strokovnjak, katerakoli beseda vam je bližja za javno zgodovino, tudi v kontekstu tega, da recimo en pomemben portal Historiografija BH je tudi, oziroma, kaj je BH ali BH? BH je tudi seveda tista stvar, kjer je on tisti stric iz ozadja, to je pozitivni stric iz ozadja. Izvoli, Ustnja. Ja vas još jednom pozdravljam, dakle, ako Bojan je već rekao šta mi otprilike u Bosni, na koji način zapravo pokušavamo pozicionirati istoričare u javnosti. Ja mislim da slušali smo i na prvom, kad smo razgovarali o Tvrtkovoj knjizi, ali na koji način zapravo istoričari moraju reagirati na stvari koje se dešavaju u društvu u kojem žive i sasvim je logično da istoričari reagiraju, ali ja mislim da je tu važno razlikovati dvije stvari. Jedno su to trenutne reakcije koje istoričari kad nastupaju u javnosti, dakle, a vezane su uz neka događanja koja se odvijaju u društvu, a važno su ili traže neko istorijsko objašnjenje, da bi se mogla bolje razumjeti. To je nešto što bih ja rekao da je ono trenutna reakcija istoričara koja pokazuje kako u tom trenutku oni moraju preuzeti neku odgovornost da bi društvo moglo razumjeti šta se dešava. A s druge strane su neki, ja bih rekao, neke stvari koje istoričari moraju osmišljavati, koje nisu samo trenutna reakcija na neke društvene pojave, nego su zapravo neka, ili trebalo bi biti neka osmišljena strategija koja bi mogla utjecati na to da se nekako stvari u društvu odvijaju u nekom drugom pravcu. Naprimjer, u tom smislu smo mi recimo u Bosni imali barem dvije stvari u posljednje vrijeme koje su jako važne, čini mi se da su važne, a to je zapravo da imamo dva medija, ne novine, ne, ali dakle jedan portal pomenuo, dakle Historiografija BH, koji funkcionira na posve dobrovoljnoj osnovi. To je malo problematično zato što nismo u mogućnosti da imamo neke stalne saradnike, da održavamo
neke teme živima, nego zapravo su to više neke reakcije ili tako neki, neću reći baš neosmišljene, ali idu tekstovi koji su tako, po nekoj inerciji se pojavljuju ali mislim da je to važno zato što recimo za posljednje 3 godine kako taj portal djeluje mi smo vidjeli da smo recimo danas došli u situaciju da imamo ponekad čak do 3 ili 4 hiljade ulaza dnevno, što je jako važno. Ako vidimo i ako znamo kako je to ipak neki stručni časopis i da tu ne znam, 2 ili 3 hiljade ulaza dnevno na jedan portal, ako čitaju neki tekst, to je po mom mišljenju zapravo prilično dobro. Naravno, mi znamo da neki drugi portali koji imaju 100.000 imaju puno veće utjecaje, ali da je ovo važno jer jer su nekako ostavili dojam nekog profesionalnog nastupa u okviru jedne udruge koja nije ni politička, niti klasičan medij i tako dalje. I ono što sam ja primijetio, recimo da taj naš portal ima neku publiku ne u Bosni, ne samo u Bosni, nego je čak više od 50% je posjetilaca izvan BiH. Dakle, po statistici koju ja mogu vidjeti, to je recimo nekih između 47-48% je ulaza iz Bosne, a ostalo je izvan Bosne. Ono što je zanimljivo, dakle, nije druga po redu Srbija, niti Hrvatska, nego Sjedinjene Države, što je meni bilo čudno, a onda je to Srbija, Hrvatska i tako dalje. I druga stvar koju smo pokrenuli, koja ima neki duži ili ima neku ambiciju, to je History Fest, kao ovdje sad Retrofest, gdje imamo već nekih 7, čini se, godina iza sebe. I to nam je važno jer to nekako pokazujemo preko tog festa, dakle koliko istoričari zapravo mogu biti prisutni u javnosti. Ono što mnogi koji dolaze tamo znaju, recimo koliko taj festival zapravo izazove nekih medijskih reakcija i ne samo u Bosni, kad otvorimo neke teme koje su nešto šire, onda su to, ili kad dođu ovako Tvrtkog i Hrvoje, onda to čak i mnogi regionalni portali o tome šta se tamo dešava. Ono što je tu, čini se zanimljivo, je to da nismo, iako jesmo istorijski festival, dakle festival koji istoričare, ali da su tu, ako su neke teme u pitanju, imali neke učesnike koji nisu istoričari. Bože vodio Nenada Kučana, bio je Stipe Mesić, Rajti Zarević, dakle kad su neke teme koje su bile, u kojima su oni bili svjedoci, ali su i te čak razgovori s njima koji su bili o nekim temama koje su o raspadu Jugoslavije, koje su jako važne, dakle i prisutne su u javnosti. I još možda jednu stvar za ovaj prvi uvod još, kako ja još vidim poziciju istoričara u javnosti, to mogu objasniti na jednom posljednjem primjeru iz Bosne, kad se aktualizirala priča oko podizanja spomenika kralju Tvrtku u Sarajevu, srednjovjekovni bosanski vladar koji je sad dobio spomenik u centru Sarajeva. Tvrdili su, doduše to se ispostavilo kasnije ne kao spomenik, nego samo kao izložbeni neki, dakle nije spomenik, nego je ta pista, dakle, samo izložena i to se tretira zvančno kao izložba, ne kao stalni spomenik. I onda se otvorila diskusija oko tog spomenika u javnosti i naravno počele su razne priče, narativi koji su oko toga širi, koji su onda i u historiografiji bilo prisutni, ko je bio Tvrtko, zašto ovdje, je li bio srpski kralj, je li bio bosanski kralj, je li ga kruisao
gdje bosanske crkve, jel se krusao u nekom pravoslavnom manastiru, jel on u tom su onda bio Hrvat, da li mi majka bila ovo ili tako dalje. I to su bile teme koje su se onda, ali vrlo je zanimljivo da su te priče otvorene tek nakon što je taj spomenik postavljen u Sarajevu, iako je prije toga postavljen u nizu nekih drugih 7-8 drugih bosanskih gradova. I sad, naravno, priče su otišle prilično daleko i šta smo mi onda napravili? Mi prosvjetili smo potrebu da kao istoričari nešto o tome progovorimo, ali ne u kontekstu spomenika. Dakle, da li je taj spomenik trebao biti postavljen ili ne, da li on izgleda umjetnički dobro ili ne, nego smo okupili jednu grupu mladih istoričara koji su svi doktorirali, bave se svjetskim vijekom, koji znaju to doba, su studirali vrijeme u kojem je tvrtko bio mlada. I onda smo napravili jednu javnu diskusiju u Sarajevskoj vijećnici o istorijskoj ulozi grada tvrtke. Dakle, ko je bio, šta je rad, tako dalje, i mogu reći da, recimo, šta sam tu vidio, bilo je ogroman, veliki broj ljudi koji je došao, mislim da je samo neke 30 ili 40.000 ljudi je gledalo to uživo koji je išlo preko YouTube-a, ali sam vidio da zašto je to bilo, mnogi su očekivali da ćemo mi onda otvarati priču o spomeniku Karlu, a mi smo rekli ne, to nije zadatak istoričara, da li nekad treba neki spomenik ili ne treba, nego je zadatak istoričara zapravo da u javnosti objasne ko je bio Tvrtko Kotromanić i mi smo se zadržali u tom panelu, dakle u tom istorijskom, na toj istorijskoj dimenziji. I to je, mislim, jako važno, kad istoričari nastupaju u javnosti, onda se trebaju držati onoga što jeste, dakle, povijest, a ne nastupati kao, ne znam, glasnogovornici neke etničke, političke i bilo koje druge zajednice. Ali da li bi istoričari sad morali stalno reagirati, da li bi stalno morali izlaziti? Naravno, da se ne bi desilo ono o čemu je Stipe Mesić nekad govorio o Twitter, pa štetu i isključenih istoričara, ali bi istoričari, i bolje je da uvijek istoričari nastupaju u javnosti kad su u pitanju neke teme koje su u vezi sa istorijom, nego da to prepuštamo nekim drugim koji onda uglavnom to pokvari. Jer mi u Bosni, recimo, imamo jako puno u posljednje vrijeme, ne znam koliko doći, ali dugo kod nas idu priče, imamo piramide ili ne znam što je. I javnost naravno ne očekuje onda odgovore i na takva pitanja, ali kad istoričari tu zadaje, kad oni nemaju odgovor na to u javnosti, onda neki drugi klinici razvijaju neke druge narative koji onda nanose štetu. Zato ja mislim da, ali istoričari moraju naravno biti svjesni, tako barem ja vidim, moraju biti svjesni odgovornosti koja njihov neki istup ima koji ima u javnosti. Nije to baš tako, ja bih rekao, nije to tako jednostavno. Ponekad taj glas ipak nešto vrijedi i ponekad čak i čuje se, ali ja sam ne sad da li uvijek na nekom pozitivnom. Hvala. Dobro, Boštjanović, smo tudi že slišali. Naj zgolj omenim, da je poleg tega, da se seveda ukvarja z zgodovinopisjem, se tudi politična kolumnistka in tako naprej. V tem smislu bo verjetno kaj povedal. Prosim. Hvala na ovom panelu, to je velika i važna tema i počela bih tako što ću citirati mog dragog kolegu i prijatelja Hrvoja Klasića. Bili smo jednom u nekoj emisiji zajedno na televiziji i on je rekao da su bolesna društva u kojima su istoričari celebrities. I mislim da je to dobar početak, jer stvarno svi koji imamo to iskustvo nastupanja na televiziji, svašta doživljavamo na ulici od podrške, obožavanja do toga da neki put morate da bežite. I postavlja se pitanje kako smo mi došli u tu situaciju, koja zaista nije normalna. Ono
ono što je jasno, naravno da svaka država ima svoju politiku istorije, politiku povijesti, tu nema nikakve dileme, ali su ovi prevrati koje smo mi doživljavali od raspada Jugoslavije, rata, smena raznih vlasti, doveli do toga da je istorija zloupotrebljavana više nego što je to normalno i da je ona sastavni deo politike na čvršći način nego što je to normalno. I istorija je na taj način postala neka vododelnica unutrašnje politike, sad na različite načine u ovim zemljama o kojima govorimo, ali recimo u Srbiji sasvim sigurno kroz tu podelu na partizane i četnike, koja je jedan produžetak tog građanskog rata, je upravo ovih dana imamo postavljanje novog spomenika Draži Mihajloviću u Beogradu, imamo neprekidno svakog dana u prime time terminu debate o tome. Tako da je to stvar unutrašnje politike, ali ono što je takođe vrlo opasno, to je stvar spoljne politike i vrlo dobro znamo da će svako pominjanje Jasenovca odlično doći da se podigne emocije između Srbije i Hrvatske, kao što znamo i da je onaj sveštenik koji je blagosiljao one škorpione koji su odlazili da ubijaju u Srebrenici, izgovorio da je ovo osveta za 5 vekova turskog jarma. Tako da su te stvari smrtonosne, to hoću da kažem. Znači, to nije sada akademska rasprava koju ćemo mi voditi pod ovim finim lusterom i ovim veselim tapetama, nego je to nešto zbog čega padaju glave i unutrašnje i u spoljnoj politici, zato je to stvar o kojoj se mora govoriti. Usmije u pravu i ono što smo danas govorili o Tvrtkovoj knjizi, naša dužnost je da govorimo, ali sada pitanje frekvencije na kojoj mi govorimo. Jer sigurno ako mi govorimo rezultate nauke kojom se bavimo, to je dosadno i to je apsolutno na drugoj frekvenciji u odnosu na parahistoriografiju koja je daleko emotivnija, zanimljivija, uzbudljivija i to je već prvi problem u komunikaciji uopšte. Drugi problem, problema ima mnogo, ali da izdvojimo ova dva. Drugi problem je opšte nepoverenje u nauku kao takvu koju smo mi videli sa vakcinama i sa pandemijom i tako dalje. I evo, daću jedan primer, znači Srebrenica je najpreciznije, najbolje istražen ratni zločin od svih ratnih zločina. Dakle, svaki grob u Srebrenici je ispitan DNK forenzičkom analizom. Znači, broj ljudi koji su sahranjeni je vrlo precizan. Kao što je Sud Ujedinjenih nacija doneo odluku da se radi o genocidu. U srpskim udžbenicima najnovije generacije od 2021. godine piše da je Sud doneo tu odluku, ali se mi sa njom ne slažemo, i da nije utvrđen broj ubijenih. I sad, šta sad vi radite u toj situaciji? Vi naravno ponavljate taj broj, ponavljate tu presudu, ali od školskog doba pa sve do predsjednika države ponavljaju da to ili mi ne prihvatamo ili da to nije utvrđeno. I sad, dakle, na kom nivou mi razgovaramo i koji su dometi tog našeg razgovora, ja se bojim da mi gubimo u startu. Ono što još hoću da kažem, to je da ja predajem i bavim se savremenom istorijom i to je naravno opasno po život, ali hoću da kažem da je mnogo teže mojim kolegama koji se bave srednjim vekom. I to je vrlo zanimljivo. Recimo, moj kolega, vizantolog, Radivoj Radić, on je pre skoro 20 godina počeo da negira te mitove o srpskom srednjem veku, počeoši od knjige Srbije od Adama i posle njega zaboravila tačno. Od tog trenutka taj čovek je fizički ugrožen. Od toga da se ispisuju grafiti po celom spratu Filozofskog fakulteta, do toga da njemu zaista prete na ulica. I to je nešto što Enzo Traverso pravi razliku između tvrdog i mekog sećanja, da ovo meko sećanje, koje još uvek nije dogma, tu još uvek ima malo prostora za diskusiju. Sećanje na srednji vek, na
to zlatno doba, na te korene je nešto što je dogmatizovano do te mere, što je tvrdo, do te mere da ugrožava naše kolege daleko više nego čak i razgovor o Srebrenici, za početak. Hvala. Za Tvrtka smo danes že slišali, da piše za časopise, nastopa tudi na televiziji, pa zagotovo lahko kaj o tem kaj poveš. Možda ono što nisam rekao, mogu podsjetiti na dvije emisije koje sam, ili serije emisije koje sam vodio, pa i dva teksta koje sam napisao prvi puta u obrazovnom programu davno. Se zvao taj film, taj članak. A drugi je možda meni važniji, taj se zvao Povijest treće povijesti. To je bila emisija koja je išla na trećem programu Hrvatske televizije prije 7 godina. Koja je bila, recimo, dosta uspješna. Ja sam to radio sa kolegom Špelićem koji vodi Povijest četvrtkom na Hrvatskom radiju. Međutim, ono što bih htio u tom smislu reći je bilo je gašenje te emisije. Dakle, vi ste imali emisiju koja je išla na televiziji koja je bila objektivno najgledanija od svih emisija, koja je bila ugašena da bi bila zamijenjena ili je bilo nastojanje da se zamijeni emisijom koja je novom vodstvu i novoj vlasti, sad već 7. godinu, bila više povoljna. Ta emisija je propala za 3 mjeseca. I više se nije pojavila ni jedna emisija u povijesti na Hrvatskoj televiziji toga formata, ali je jedna bila upropašena. O tome bih ja govorio kad bih govorio o odnosu prema prošlosti. Dakle, naravno to ovisi o društvima, ovisi o sredinama. Hrvatska je možda po nekim stvarima negdje napredovala ili kako naš predsjednik kaže raste, ali raste negdje nakrivo ili iskrivljeno. Međutim, taj fenomen da vi imate televizijsku emisiju u kojoj su besplatno gostovali Val Harari i Henri Rousseau i Annette Djevorka i Dušan Nečak i tako dalje, koja je bila u nekim emisijama kao recimo u Lepanskoj bitci najgledanija uopće, se ukine, ali niste sposobni postaviti vlastitu emisiju u prošlosti i to zapravo nije važno. To mi imamo u društvu na puno mjesta. Dakle, mi smo ovu cancel culture tako protumačili. Dakle, ako netko ne dolazi iz tabora koji bi trebao govoriti o vlasti ili u prilog vlasti, to nestane. I nije bitno što mi ne znamo napraviti ništa slično. Važno je da ne postoji. Dakle, činjenica da se ja možda mogu negdje pojaviti, to još uvijek ne znači da je to bilo kakav službeni stav ili da to izlazi iz... Dakle, to je jedan drugi segment. To nije oficijelni segment društva, ako hoćete. To mi se čini da je problem. U tom smislu nema niti dijaloga. Možda što se tiče dijaloga, njega je, ili svađa čak, njega je u Hrvatskoj po mom mišljenju manje nego u nekim od društava koje su ovdje zastupljene za ovom mizom. Mi tu kulturu nismo možda nikada ni imali, ali je sigurno ne razvijamo po mom mišljenju. Što se tiče ovih drugih obveza, dakle, nekada su stvari ispolitizirane, jer naprosto novinari na taj način shvaćaju, žele stvari pojednostaviti, žele efekt i tu se mogu događati problemi. Možda bi bilo nekada lakše kada bi na tom jelovniku povjesničara bilo više imena nego što su trenutno oni koji se znaju pojaviti u mediju. Bilo bi jednostavnije, bilo bi možda i drugačije shvaćanje struke i odgovornosti. Dakle, ima više onih koji se bave određenim stvarima, a uvijek imate isti tip imena. Međutim, to nije razlog, to nije moj
Ja nisam taj koji vuče za rukav, nego vi naprosto imate takav tip struke i takav tip zgodovinara koji su to. Mislim da je to također jedan od problema, dakle nije samo problem političke razine, nije samo problem ovoga medija, nego je kada problem i povjesničara, da svoju profesiju shvaćaju zapravo kao, ja sam možda usporedio nešto sa pilotom i liječnikom u pilotu, ali ovo sam često uspoređivao da se shvaćaju kao, ne želim nikoga uvrijediti, kao kuharica u menzi. Dakle, vi dolazite da biste nekog nahranili, ne radite da biste dobili plaću, dakle, ne radite nikakvu fine cuisine, nego želite naprosto to odraditi, dobiti plaću, sutra dan doći ponovno na posao, po mogućnosti da imate što manje interakcije, posla, vidljivosti i sl. To po mom mišljenju nije adekvatno shvaćanje struke, pogotovo u maloj naciji, gdje je broj resursa ljudi ograničen i oni koji se bave. Hvala. Hrvoje je tudi jedno od tistih, ki ni kuharica, ne? V ljudski kuhinji. Da, pa evo ja bih se nadovezao i na ovo što su i Dubravka i Tvrtko rekli. Ja kada sam se počeo znanstveno baviti, onda sam poviješću, onda sam shvatio da u stvari živim u društvu koje je bolesno na više razina. Jedna od tih bolesti je i odnos prema prošlosti. I naravno da ako je problem u društvu poljoprivreda, da onda netko ko se znanstveno bavi poljoprivredom mora dati svoj doprinos, ili netko ko se bavi medicinom, ako dođe nekakva pandemija, onda on mora dati doprinos. S druge strane, dakle, ako je društvo opterećeno prošlošću, a njome se u javnosti bave oni koji se nisu stručni za to, onda je naša dužnost, ne pravo, nego dužnost, da reagiramo u javnosti. Sad, kako se može reagirati? To je ono što ste do sad manje više svi spomenuli. Dakle, može se reagirati tako što je Tvrtko rekao jutro, dakle, možete napisati knjigu kakve pišu američki i britanski povjesničari koje se čitaju u metrou, koje se čitaju na plaži, a možete pisati knjige kakve mi pišemo koje nitko ne želi čitati niti od naših studenta. Dakle, to govori više naravno o nama, a govori i ovo što je rekao Tvrtko, dakle, o tom nekakvom znanstvenom autizmu, dakle, da društvo postoji tu zbog nas, a ne mi zbog društva, i da ćemo ići na posao, odrađivati, dobivati plaće, a ako se treba konfrontirati s nekim, ako treba dovesti u pitanje možda i svoju poziciju, ako će se nekom zamjeriti, onda radije to neću raditi. Ja sam došao dakle, kod Tvrtka, iako smo zajedno studirali, prijatelji smo, mi radimo zajedno, Tvrtko je puno prije mene počeo i sa kolumnama i sa svim. Međutim, shvatio sam da treba naći neki novi medij. Osim pisanja, evo, nekoliko serija sam snimio, ali i to je recimo zanimljivo primjer, ide u prilog ovome što je Tvrtko rekao. Dakle, ja sam snimio seriju koja je vjerojatno u dokumentarnom smislu nešto najbolje što je HRT snimio, dakle u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, NDH, 12 epizoda gdje je sudjelovalo 40 povjesničara iz cijele Europe i koju je HRT na kraju odbio. Oni su ju producirali, odbili su je prikazati, tek brojne pritiske su je prikazali, a su onda rekli da više nikad nećemo reprizirati i nisu je reprizirali, iako je dakle gledanost bila velika da bi ju neki dan prodali Al Jazeera za 1000 eura po epizodu. Dakle, toliko o tome. Sad, da li imamo pravo prozivati nekoga da govori u javnosti ili ne govori u javnosti? Znate, to nije jednostavno. Ja vjerujem da kada sam došao, odnosno ne vjerujem nego znam, kada sam došao u Dansku i pričao u Arhusu studentima, oni nisu vjerovali da ja dobijam prijetnje smrću. Da meni policija predlaže da me, ne znam, čuvaju u tom i tom danu zbog toga i toga. Ili da, ne znam, imate, da ja sam na sudu, evo u ovom trenutku sam na 3 suda. Dakle, odnosno, tužili su me i idem po sudovima jer sam rekao za to i to da je u prošlosti bio terorist hrvatski, za ove da su ustaše bili zločinci i zbog toga vidite po sudovima. Sad, znate, kad vama neko prijeti smrću, a živite sami, onda je vjerojatno to lakše. Ali ako imate obitelj, ako imate djecu, onda to vjerojatno nije baš tako. Što je naš specifikum? Dakle, to vjerujem da već i u Sloveniji je bitno drugačije, a kamoli u Austriji ili u Danskoj. Međutim, ja bih htio ovdje otvoriti jednu drugu temu koja mene osobno intrigira cijelo to vrijeme, a pripričat ću
vam dakle, na što mislim i dakle, volio bi da stvarno netko da li danas ili da mi se javi da da neku preporuku. Dakle, ima tome nekoliko godina kada mi se mailom javila jedna osoba iz naše regije, ne mogu procijeniti odakle, nisam ju nikad pitao, javila se iz Utrehta i rekla da je psihoterapeut. I rekla mi je, profesor, ja pratim vaše sve nastupe na televiziji i ja se sa vama slažem, ali moram vam reći da sve to radite na potpuno pogrešan način. Ja sam sad dosta u šoku, dakle šta znači pogrešan način. Onda mi je ona rekla, gledajte, vi nastupate iz pozicije da ljudi žele čuti istinu, a ljudi ne žele čuti istinu. I onda ona mi je rekla, dakle, postoje tehnike i metode kako se obraćati različitim javnostima. Tu sam ja osvijestio u stvari nešto što bi mi možda kao nastavnici trebali isforsirati sa našim studentima. Ja sam shvatio da sam ja obučen da se kao povjesničar obraćam isključivo mojim studentima i mojim kolegama. Ali kad se trebamo obratiti nekome ko o tome ne zna ništa, a pritom je emotivno, osobno uvučen u cijelu priču, da ja u stvari ne mogu se ponašati kao kruti, hladni znanstvenik. Reći vam, najbolji primjer, predajem u jednoj grupi, u toj grupi je studentica čiji je otac osuđeni ratni zločinac u Hagu. I sad ja govorim o tome i ne mogu govoriti da to nisu ratni zločini, međutim, vi tu ipak morate imati obzira da predajete jednoj osobi koja, ili predajete čitavom nizu studenta čiji su roditelji bili u ratu i tako dalje, i tako dalje. Dakle, drugim riječima, ja se zalažem za to, a to bi nam pomoglo svima u javnosti. Dakle, da kada se obraćamo širokoj javnosti, da možda da imamo neki drugi pristup na kojeg smo mi ovdje, koji smo prisutni, smo u stvari samouki. Mi učimo ili ne učimo. Ja ne učim. Dakle, ja sam se pokušao kontrolirati i kontroliram se do trenutka dok u studiju netko ne kaže da su, ne znam, ustaše patrioti ili da se u Jezenovcu nije dogodilo i onda gotovo moje učenje i dakle onda moj karakter proradi i ne mogu se više kontrolirati. A treba, možda, valjda. Tako da hoću reći, interdisciplinarni pristup koji će nama pomoći u tome bi bio nužan. Jer mi još dugo nećemo biti Danska i Finska u kojoj povjesničari neće biti celebrity ili javne ličnosti i koji će se pojavljivati svakog ne znam koliko, ili što bi ja pitao ove studente u Danskoj, rekao da znate nabrojati ili prepoznat na ulici jednog danskog povjesničara. Oni su rekli, pa zašto je to? A ja idem u Zari i onaj security ide za mnom i veli, ste vi taj i taj. Dakle, hoću reći, to je bolest. I sad, i tu je ono što kažem, dakle, mi imamo obavezu da govorimo u javnosti, ali je sad pitanje na koji način to radimo. Pišući, nastupajući, ali očito nam treba pomoć i od nekih drugih struka, da osvijestimo da ljudi, dakle, da bi nekome čiji su djedovi, očevi poginuli kod Blajburga, koji su bili u domobranima ili u ustašama, koji žive tu, da vi njemu ne možete prići tako reći da je tvoj otac bio zločinac i to što svoje misli da je zločinački gotovo, dakle, tu sad staje. Tako da, to je nešto što bi ja volio, evo da postoje navodno neke, dakle, različite discipline su razvile različite pristupe, ali evo, možda bi bilo dobro da i mi počnemo to osvještavati sa svojim studentima, da ih pripremamo, da u javnosti ne samo da ne budu dosadni, dakle, jer imamo i to problem, dakle, ovo što je Tvrtko rekao, zašto neki naši kolege se neće u javnosti pojavljivati. Iz jedne razloga su se boje, ne boje se čak fizički, nego se boje konfrontirati da možda, ako se zamjere stranci na vlasti, da neće moći napredovati, ali jedan je razlog što ih novinari ne zovu jer znaju da ne mogu u 2 minute izreći ništa. Dakle, i to je problem. Ali je problem i ovo, dakle, kako mi koji živimo u rovovski podijeljenim društvima, kako da nastupamo, a da ne stvaramo te rovove još dubljima ili zidove još višima. Verjetno je edini med nami, ki je bil v svojih javnih nastopih pričal oziroma deležen, ne sicer fizično, na njegovo delo, napada, ki je nekega drugega časovnega obdobja, pa z nekega drugega okvira, je Božo Lepe, čigar knjigo so zaškali, kar je seveda neverjetna stvar, nerazumljiva. Kajti se Žigo mene knjige pravzaprav nič ne narediš, sej
kdo je knjigo prebral, ve, kaj napiše. Torej, seveda, možno nastopa tudi kot kolumnist in tako naprej, torej, malo predajem besedo. Hvala lepa, no, ne rečem, da je bil neposrečen poskus, ker knjiga ni gorela. Težka je, tako da to je na svet. Težke knjige. Sicer mi je pa, kar bo je dal eno idejo in predlagam naši predstojnici Korneliji Jarec, da mi naslednje leto ponudimo dvopredmetni študij zgodovina psihoterapije. Mislim, da bi to zelo popularno. Jaz bom skušal povzeti tisto, kar so večinoma že kolegi povedali v nek sistem, da lahko razumemo, o čem razpravljamo. Prvo, kar smo sicer že slišali, je to, da je zgodovinopisje tako kot vse stroke zelo dolgočasna zadeva. Obrneno je vas, medsebojna vrednotenja, v habilitacijske kriterije, kjer se predvidimo na smrt, kot vemo, da različna točkovanja za projekte in tako naprej, nazive in tako naprej. To je zagotovo nezanimivo za širšo javnost. Dokler ne naletimo na teme, ki pa so zanimive. To so pač take teme, ki so vezane, večinoma so vezane na sodobno zgodovino, v veliki meri pa tudi na srednji, ali na kaj drugega. Drugo svetovno vojno, zlasti, vedno se najde kaj, kar lahko postane problem. Jaz dostikrat slišim še večkrat pa moja partnerka, da je rečejo, tvoj mož se pa ukvarja s politiko. Torej, percepcija v Sloveniji je ravno tako povsod po teh naših državah, da če se ti ukvarjaš z zgodovino, pri nas se reče polpretekla zgodovina. Zgodovina je pretekla, ali pa pač je sedanjost. Polpretekla zgodovino se pravzaprav misli teme, ki so politično atraktivne in ki jih politika lahko izrablja in uporablja. In tukaj je pa res lahko vse. Torej, če mi hočemo imeti nekaj večji vpliv na javnost, še posebej v času socialnih omrežij, populizma, tega kulturno-bojnega obračunavanja in tako naprej, moramo to svojo primarno fazo nujno nadgraditi. Ta primarna faza je nujna, zato smo tudi danes predstavljali vse te knjige, brez tega v izhodišču ne gre. Ampak moramo pač sprejeti to igro, o kateri je govoril Husnja, pa tudi drugi, in vstopiti v javni prostor, popularizirati zgodovino in tudi odgovarjati na nekatera vprašanja. Zdaj, seveda, mnogi pričakujejo od nas, da bomo nekakšne dežurne službe. Takoj, ko se bo nekje nekaj pojavilo, ko bo ena političarka v Sloveniji pa na Hrvaškem rekla, da v času komunistične strah vlade pa ni bilo sadnih jogurtov, bo skočilo EP ali Hrvoja, ali kdo je rekel, to pa ni res, da so bili. To jasno, da ne gre tako. Mislim, to je zgubljanje energije. In tudi pravzaprav na to morajo odgovarjati nekateri drugi. Seveda pa moramo izhajati iz tega, da če mi na določene pomembne zadeve ne bomo odgovarjali, da bo treba Husnja odgovarjal nekdo drug, da bo nekdo drug vstopil v ta prostor. Sedaj, kaj lahko storimo? Prva pomembna zadeva je seveda, da se javno angažiramo, tako kot se večina od nas angažira s svojim pisanjem, s kolumnami, svojimi stališči. Druga, morda še bolj pomembna tema je, o kateri bodo spregovorili kolegi, ki se ukvarjajo z novinarstvom, nekateri so tudi zgodovinarji in s temi je treba imeti dober odnos. Pri nas imamo srečo, da so mnogi naši študenti v medijih in da razumejo pomen zgodovine in tukaj si lahko interakcija, da si medsebojno pomagamo, ker oni so prisiljeni v poenostavljanje, v komercializacije in mi lahko pomagamo pri nekih konstruktualizaciji novic, pri nekem prikazovanju zgodovinskih
kozadi in podobno. Lahko tudi povemo, kaj se iz zgodovine lahko naučimo, čeprav so običajno, kar kaže seveda tudi vse, o čemer danes govorimo, ampak pač poskušati moramo. Zadnja in pravzaprav najbolj zahtevna, s katero se mi nekako skušamo ukvarjati, pa tudi pustnje še kdo drug, je pa komunikacija zgodovinarjev z javnostjo, torej ta lastna medijska produkcija, organiziranje posvetov, srečanj, kot so ti naši festi, intervjuji z različnimi ljudmi, tudi z političnimi akterji. Pustnija je omenil, koga smo vse pripeljali, oziroma je vam pripeljal na History Fest. Naša ambicija je bila še večja, da bi pripeljali celotno bivše predsedstvo SFRJ in jih postavili pa zgodovinsko sodišče. To nam je uspelo, deloma pa smo. Skratka, to so neki učinkoviti načini, vsaj do neke mere, kjer lahko širimo svoje znanje in razumevanje. Je pa treba vedeti, da to seveda terja zelo veliko energije, da moramo mi poleg svojega rednega posla opravljati še vse to zraven. Potrebna so tudi neka znanja, tehnološka znanja iz socialnih omrežij in tako naprej. In seveda potrebne so dobre ekipe. Vsaj 4-5 ljudi, Pustnija je bolj ali manj sam, nas je nekaj več, ampak to seveda dolgoročno ne more zdržati. Mislim, da bo zgodovinopisje tudi moralo premisliti, kako te stvari bolj institucionalizirati, kako jih vezati na to svojo klasično primarno stroko, da v resnici ne bomo ostajali zgolj samo pri teh 9 knjigah in člankih, ki jih preberemo te ljudi. Hvala. Ko si že ravno omenil feste, bomo morda zdaj še nekaj slišali o tistem prvem festu, ki je sprožil plas. Recimo, da zdaj lahko rečemo plas, ker so pa, upajmo, da bomo trije. Čakamo Beograd. Torej, Kliofest v Zagrebu, Branimir Janković bo zagotovo seveda lahko nekaj izkušenj iz tega odnosa zgodovina in javnost še z enega oglada povedal, prosim. Hvala, lepo pozdravljeni. Se opravičujem, jaz ne govorim dobro slovenski, no sam preprečen, da se bomo dobro razumeli. Mi govorimo ovdje na okrogloj misiji o odnosu zgodovinopisja i javnosti. U opisu okrogle mise govori se na primjer o zgodovinarima kao komentatorima sedanjosti iz zgodovinske perspektive, nekim drugim oblicima javnog djelovanja zgodovinarja i prašanje je kako uskladiti klasično, metodološko pisano znanstveno zgodovinopisje s očekovanjem javnosti po hitrih i jednostavnih razlaga, ki ignoriraju se dobni mediji i odvratno kako mnogodobna medijska zgodovina upliva na klasična područja zgodovinopisja. Moj odgovor je da slažemo se ovdje svi, povjesničari i zgodovinari trebaju govoriti u javnosti, da može se uskladiti znanstveno zgodovinopisje s očekovanjem javnosti. Ne slažemo se s onim povjesničarima koji su tradicionalno smatrali da se povjesničari trebaju baviti samo znanosti, da ostalo ne mogu utjecati. Shvaćamo da iza toga stoji pretpostavka da povjesničari ne mogu promijeniti javnost, društvo, politiku, postoji strah od kritika, od napada za karijeru, posebno kad je riječ o kontroverznim temama i polariziranim društvima, ne samo u Hrvatskoj, nego tu polarizaciju možemo vidjeti u Americi i u ovim drugim demokracijama. Ali to znači da nije samo prašanje odnosa zgodovinarija i javnosti, zgodovinarija i medija. Ima jako mnogo aktera. Javnost, mediji, političari, suvremenici, politike povijesti, kolektivno pamćenje. Povijesti se ne bave samo povjesničari. Povijest se ne može ostaviti povjesničarima, kako glasi ova čuvena izreka. Povjesničari sebe smatraju najvažnijim akterom
ali u javnosti to baš i nije tako. U javnosti članci knjige povjesničara ne igraju veliku ulogu. Povjesničari više imaju ulogu kao figure, kao javni intelektualci, javne ličnosti, nositelji nekog društvenog, političkog stava, posebno kad je riječ o povijesnim kontroverzama. No naravno, povjesničari moraju biti prisutni u javnosti ne samo da govore o povijesti, nego da jačaju svoju javnu društvenu ulogu koja nije sjajna, kao što smo mogli čuti. U tom smislu akademski povjesničari trebali biti javni povjesničari. Trebaju rezultate svojih znanstvenih istraživanja prenositi na način razumljiv široj publici. Članak i knjige, kao što smo rekli, nisu jedine forme djelovanja povjesničara, povjesničarskog znanja. Trebate znati reći zašto je vaša tema važna. Kao ono kad imate u 3 minute natjecanje doktorati, da u 3 minute morate predstaviti svoju temu ili knjigu. Trebamo se baviti temama koje zanimaju javnost, povijesnim kontroverzama, to se nekako od nas očekuje, neka društvena uloga povjesničara, ali pokušati jačati tu javnu ulogu. To je naravno kako to učiniti je pitanje svih pitanja. I to je naravno razlog, evo, možemo vidjeti kako ta novodobna medijska zgodovina upliva na zgodovinopisje, ona stalno traži od nas, a zašto bi to bilo važno, zašto bismo mi objavili tvoj članak u medijima, koga će to zanimati. Jedna britanska zgodovinarka, Lady Bristol, je komentirala kada su je pitali, rekla je, razlika između hrvatske i britanske historiografije, hrvatski povjesničari se mogu baviti svim temama koji zanimaju, najmanje interesantne, mi britanski ne. Nas uvijek pitaju zašto je to važno. Za nekog je to dobro stanje, za nekog to nije. Naravno, moramo se baviti onim što je društveno važno, aktualno, ali ono što je historiografski važno, trebamo pomaknuti svoju disciplinu naprijed, odgovaramo društvenim, ali i stručnim znanstvenim očekivanjima, i sad dodatak Pegete, i da to bude intelektualno poticajno za širu stručnu javnost. Historiografija i javnost nisu međusobno nepomirljive, ali nekad nas zanimaju različita pitanja. Javnost zanima, kako je Božo rekao, dijagnoza, tko je kriv za rat? Zbog čega se raspala Jugoslavija? Povjesničare zanimaju pitanja tranzicije elita, uloga intelektualaca, antiratni pokret itd. Povjesničari trebaju dati kontekstualizaciju, konceptualizaciju, definirati termine i nacija i diktatura i totalitarizma. Trebaju dati komparaciju, da kažu niste samo vi ovo prošli doživljeni. Povjesničari bi trebali pokazati da postoje različite perspektive, različiti pogledi, različita iskustva ljudi koji su proživjeli povijest. To je naravno nešto što javnost teško prihvaća, ona vjeruje u svoje istine, svoje osobne iskustvo. Javnost nije sklona gledati, na primjer, svoju naciju kao počinitelja, već samo kao žrtvu. Javnost jako rijetko mijenja svoj stav, bez obzira što oni stručni povjesničari govore. Oni žele da povjesničari potvrde njihov stav, a ne da ih dovedu u pitanje, da ih zamisli. No naravno, nije problem samo u javnosti, nešto je i do povjesničara, i to ste i vi govorili, ne možemo očekivati pasivnu javnost koja samo mirno prihvaća kako je povjesničar popularizira znanost. Mislim da povijest nije nešto što se samo tako popularizira, nisam čak ni sklon toj riječi, jer mi smo svjedoci prošlosti, ona za nas ima neko značenje, to je više dijalog i polemika između povjesničara i javnosti nego što je riječ o popularizaciji. Dakako, ne vrijedi napomena da je povjesničar objektivan, a mediji su subjektivni i pristrani. Povjesničari su naravno pristrani, oni u krajnjoj mjeri imaju svoje vrijednosne i ideološke pozicije, često nisu ni svjesni koliko su politizirani, često povjesničari nisu svjesni koliko su unutar nacionalne paradigme u kojoj djeluju i kako brane svoju nacionalnu stvar u odnosu na nekoga drugoga. Od antičke historiografije se stalno govori povjesničar mora biti nepristran. Tisuće je rečenica o tome ispisano, što znači da nisu nepristrani, znači o tome ne bi toliko govorio. Pa je postmodernizam rekao, bez obzira kako se slagali ili ne, idem polako prema kraju, to je lažna dvojba pristranost
nepristranost, jer onda bi podrazumijevalo da neka pristranost negdje postoji, a to je iluzija, reći će neko. Iz perspektive feminističke kritike i postkolonijalne kritike, već ste pristrani jer ste imate neku poziciju kao bijelac, seksualac, evropljanin, jednostavno po tome radite selekciju tema, izvora i tako dalje. Mislim, bez obzira kako gledali na to pitanje, ali dakle, ako ne možemo biti nepristrani u ovom nekom idealnom smislu, je li u redu da onda povjesničari budu politički angažirani ili čak aktivisti? Tvrtko je, mislim, rekao, nešto sam iz aktivizma napisao, javna zgodovina, public history se bavi tom vezom između akademske historiografije, javne povijesti i političkog aktivizma. Postoji li neki javni, popularni politički angažman u kojem povjesničari mogu ostvariti društveni utjecaj, ono što nas najviše češe kako biti društveni utjecaj, promijeniti stvari, a ujedno zadržati profesionalnu razinu. Kako biti angažiran za neku skupinu, za nekakvu stvar, a zadržati profesionalnu objektivnost i biti kritičan prema toj stvari, toj društvenom pokretu. Naravno, svjesni smo ograničenja da obični, stručni, historiografski glas ne može, glas zgodovinarija ne može prekinuti rat. Ali on može reći što je istina, a što je laž, može reći koji je dokument falsifikat, može reći ne postoje brojne interpretacije holokausta, ali on se zaista dogodio, Srebrenica se dogodila, Jasenovac se dogodio. Povjesničar može javno istupati, on može pamtiti ono što njegovi sugrađani žele zaboraviti. To je onako kako je historiografiju shvaćao Hobsbawm. Mi povjesničari nismo samo povjesničari, ne udjelujemo u nekom društvu i imamo i neku profesionalnu, neku društvenu i onu intelektualnu ulogu. Ali da sad tam kritiziram sebe, možda je ovo skup dobrih želja, kako to pretvoriti u neku akciju, nekakav impact, to ne možemo razgovarati. Hvala. Zadnje dva v tem delu, ko predstavljamo svoje misli, oziroma predstavljajo svoje misli, sta pravzaprav najprej Ana Svenšek, ki je na umestnem polju, pravzaprav, ne, ona sicer je zgodovinarka, ampak zdaj deluje pa na pravzaprav se srečuje s tem dvojnim poljem, ne, zgodovinar, ki mora nekaj opraviti kot novinar. Prosim. Ja, hvala. Običajno sedim na drugi strani in razmišljam, katere poudarke iz razprave prenesti bralce RTV-vega novinarskega portala MMC, zato me nastopa na tej strani, receptuje pa tudi lahko nelagodno. Ampak dobro, torej neko usmerjeno vprašanje zame je bilo, kako je digitalna doba in vzpon družbenih medijev vplival na odnos med zgodovinarji, mediji in javnostjo. Mislim, da smo se res vsi navadili, da večino svojih odgovorov na neka čisto strokovna vprašanja ali pa razreševanje debat med prijatelji razrešujemo na način, da damo vprašanje v spletni brskalnik v Google in potem v tisti neki poplavi predlaganih odgovorov moramo izbrati neki kredibilni vir, ki mu bomo zaupali, da je to res, kaj tam piše. In zdaj, če govorim z vidika medija, torej z vidika novinarstva in javnega medija, v katerem delam, je to v bistvu nek tek na dolge proge. To kredibilnost, da si ti tisti, ki znaš podati javnosti in kredibilen odgovor, je treba graditi na dolgi rok. Ker, na primer, družba Valicon opravlja raziskavo Gledalo Slovenije, ki meri med drugim tudi zaupanje prebivalcev v institucije. In ta raziskava je pokazala, da ljudje tradicionalnim medijem, torej tisku, televiziji, radio, pa seveda v današnjem dobu tudi novičarskim spletnim portalom najbolj zaupajo v nekih začetnih časih neke krize, kot je bilo na primer zadnje obdobje COVID-a, potem pa, ko se na razmere navadimo, pa to zaupanje precej opade, ampak kar pač ni dobra novica za medije, je pa dobra novica iz te raziskave ta, da pa tudi temu, da mislimo, da se danes ljudje informirajo večinoma na nekih družbenih omrežjih, 200 anketiranci zaupanje v družbeno
predstavljati res nekaj informacij, ki so preverjene. In če govorimo pač o nekih zgodovinskih temah, ki jih pač obravnavamo v javnih medijih, se te ponovadi, zgodovinske teme ponovadi v nekem novičarske portali oziroma na prve strani pridejo obletnicah, kakšnih teh praznikov in pa v času, ko je treba kontekstualizirati aktualno dogajanje v družbi, kar je tudi seveda pač stvar, ki se dogaja trenutno. In takrat je običajno treba res na hitro najti nekega sogovornika, ki bo znal predstaviti to zgodovinsko ozadje. In tukaj se mi zdi, da se pokaže, ali nek medij, uredništvo, pa tudi sam novinar teče ta omenjeni tek na dolge proge, ali bo torej našli sogovornika, ki dejansko pozna problematiko in bodo znali potem tudi izpostavljeni pravilne konteksti izpostaviti te celovite odgovore, hkrati pa vse skupaj zapakirati v prispevek, ko se tudi vi omenili, ki ga bo javnost tudi brez težav razumela. In tukaj se mi zdi, da je tisti največji prostor za gradnjo zaupanja in prepoznavnosti med uporabniki vsebin in pri tem je absolutno pomembna angažiranost samih zgodovinarjev, kar ste v bistvu vsi danes že izpostavili, torej, da se zgodovinarji odzivajo na vprašanje novinarjev in da se trudijo teme svojega področja tudi poljubno pojasniti širokemu krogu ljudi, ker tudi novinarji sami večkrat opažamo, da se marsikaj zgodovinarji postavljajo neko obrambno držo v strahu, da bodo njihove razlage pač napačno povzete ali povzete iz konteksta, ali pa tudi, ker ne želijo konfrontacije v kakšnih temah, ki delijo javno mnenje. Ampak to ima za posledico, kar smo tudi že slišali, da se bodo potem v javnosti slišali pač izkrivljene informacije oziroma napačno pač drugače, napačno predstavljena zgodovinska dejstva. Zato bi sama pač res to sodelovanje med novinarji in zgodovinarji izpostavila kot pač ključnega pomena za odpiranje razprave, ki bo preprečevala takšno pretirano predstavljanje ali pač izkrivljanje nekih zgodovinskih dejstev. Glede na to, da ste pač retrofest pripravili v središču za javno zgodovino, bi rada ravno ta primer dobre prakse morda izpostavila. Mislim, da smo zelo dobro prakso izpostavili na MMC središča za javno zgodovino, kjer veliko krat v bistvu že za novinarje upravite skoraj polovico dela s tem, da posnamete pogovore z relevantnimi sogovorniki o kakih pomembnih temah in na ta način, če je taka vsebina dostopna javnosti, torej le enih stran, je tudi večja verjetnost, da bo prišla med ljudmi, da se bodo ljudje, ki drugače o neki temi ne bi ničesar vedeli ali pa bi imeli neko napačno predstavo, na ta način lahko dobili prave informacije. Bi pa mogoče izpostavila še eno stvar. Da družbena omrežja in digitalne platforme pa delujejo tudi v obratni smeri, ne le zgolj s tem, da pač se predstavlja znanstvene izsledki ali pa neko pojasnjevanje, ampak tudi obratno, da se na ta način lahko pridobiva nove vire, ki so pomembni tako za zgodovinarje, več kot pa seveda tudi za novinarje. In če bi v tem lahko omenila tudi projekte, ki jih vodimo na MMC-ju, in sicer smo imeli že več takih zgodovinskih projektov, s katerimi smo nagovorili javnost, da so nam v bistvu oni posredovali neke svoje spomine ali neke stvari, zakladnice lastnih družinskih arhivov. En tak večji projekt je bilo prav zbiranje spominov iz Prve svetovne vojne. Takrat leta 2014, ko smo vzpostavili poseben podportal, ker smo želeli, kot tudi pač vsi ostali muzeji in ostale zgodovinske institucije v tistem času približati, ker je bila stota obletnica začetka Prve svetovne vojne, smo želeli približati to tematiko javnosti, ljudem, ker je pač Prva svetovna vojna hitro je sledila Druga svetovna vojna, o kateri se veliko več govori. In v glavnem eden izmed načinov, ki smo ga obrali, je bil poziv ljudem, naj nam posredujejo fotografije, pisma, karkoli so pač imeli v svoji družinski zapuščini iz časa Prve svetovne vojne. Vemo namreč, da je sploh na Slovenskem Prva svetovna vojna se je dotaknila doma skoraj vsake družine in dejansko se je pač to pokazalo, da je res, ker je bil odziv nad vsemi pričakovanji. Prijemali smo fizične fotografije,
digitalizirana pisma, kopiča nekih zapisanih ustnih spominov, ki so se prenašale iz generacijo v generacijo. Ljudje so napisali, da imajo doma shranjene uniforme svojih pradetkov in podobno. In mi smo na portalu objavljali te njihove spomine, s tem se je razvila neka širša debata, usmerjali smo jih tudi v Muzej novejše zgodovine, pa Zgodovinski arhiv v Ljubljani in Inštitut za novejšo zgodovino, s katerimi smo sodelovali, da so tudi njim predajali to zbrano gradivo, zato da se bo pač ohranilo tudi za prihodnje rodove ali pa da bo pomoč raziskovalcem. Največje odkritje nam je pa bilo, ko smo dobili v bistvu dnevnik enega gradbenega delovodja iz Gornje Radgone, ki je obiskal oziroma deloval na 3 frontah v času prve svetovne vojne, in ves čas tudi resno zapisoval, kaj se mu dogaja. Ta dnevnik nam je prinesel njegov vnuk, ki je imel potem shranjeno še fotografskega materiala in razglednic iz tistega časa. In to smo na MMC smo se odločili, da bomo pač najprej ta dnevnik na nek način digitalizirali in ga objavljali na portalu kot neko nadaljevanje branje. Na koncu pa smo se odločili tudi, da ga v knjižni izdaji izdamo skupaj z neko, postavili smo kontekst z zgodovinskim pač predgovorom, dodali smo opombe pri nekih stvarih in pač odziv javnosti, ki je skozi projekt spremljala, je bil izjemen, glede na to, da je bilo treba 3-krat ponatisniti. Da ne bom zdaj naštevala, imeli smo še več takih projektov, zelo uspešen je tudi v iskanju svobode, v nemirnem letu 1968 in študentskih protestih, ker smo takrat uspeli objaviti spomine skoraj vseh pomembnejših akterjev študentskega gibanja. Če pač zdaj počasi zaključim z nekim vtisom, in sicer, da je vzpon digitalnih platform zagotovo poenostavil dostop do informacije, hkrati pač zelo otežil razbiranje njihove relevantnosti, zato je res naloga raziskovalcev, znanstvenikov, zgodovinarjev, da se odprejo in delijo ta svoja spoznanja z javnostjo. Naloga nas, medijev, novinarjev je, da se pač poglobimo v obravnavno tematiko in da opravimo profesionalno to svojo vlogo posredovalca in tudi odbivalca informacij. Naloga vseh nas kot konzumentov informacij pa je, da pač znamo razbirati vire, kje se informiramo. Hvala lepa. Zagotovo to, ker smo v tej formi bomo sodelovali še naprej. Hvala. Na koncu zdaj pa pravzaprav najprej, kdo ne bere časopisa Dnevnik, ki izhaja v Ljubljani, ne onega iz Podgorice, ki je nekoč bil, je na osebo Ahmed Burič na letu, če seveda bere komentarje. Torej novinar, komentator, ki pa seveda v svoje komentarje vnaša zgodovinsko ozadje. Prosim. Hvala. Radi. Ok, hvala. Hvala za obisk in za povabilo. In jaz bom tako malo govoril, kot bi rekel, da bi rekel slovenski igralec Vladimir Jurc lani ure pogovoril, kako mu duša navada. Malo slovensko, malo hrvaško. In bosansko. Na začetku, there is no such a thing as bošnjački jezik, kakor ste napisali v tej publikaciji. Upam, da je iz preveč revnosti. Imeli ste pa preveč, to je malo tako, ta prv slovar turško-bosanskega jezika je šel 1631. Napisal ga je Muhamed Hilaj Skufi in ga je poimenoval bosansko-turski rečnik. So that's it. Zdaj sem skritiziral, zdaj pa grem naprej. Jaz ne bi preveč razlagal, jaz sem pa novinar pa pisatelj in jaz sem bolj za vprašanje kot za odgovore, ampak nekaj idej mogoče bi razvil in bi spodbudil debato. In imam 2 YouTube komada, ki jih predvajal tle, pa lahko začnemo o tem nekaj malo govoriti, kako to gre naprej.
Ja, to su Kamionđije, to je bila jedna od najbolj popularnih humorističnih serij na Ljivanku u Jugoslaviji. I to je pa Miodrag Petrović Škalja, ki je bil anti-Miloševićev celo, in je bio tako na ta pravi strani zgodovine. In je on pa tle to izpit za 4. pa 5. razred osnovne šole in on diktira sebi narodno pesem početak Bune protiv Dahija in tako interpretira zgodovino, tako to razumevanje zgodovine, zastopanje. To je pa nacionalno mitotvorstvo, v katerem je, to je pa to, kar je Dubravka omenila tega Meniha, ki je rekel, da je tudi Ratko Mladić v Srebrenici, ko je šel noter rekel, to je osveta Turcima. In to je pa nacionalno mitotvorenje, v katerem se zgodovina, tudi en paradoks med slovenskim pa bosanskim jezikom, to je zgodovina razumljiva kot zgodba. Kot zgodba, ne glede na to, ali je resnična ali pa ne. Pa v slovenskem jeziku v našem jeziku se temu pravi istorija razumljena kao priča. V slovenskem jeziku priča je zgodba. I tu se negdje perpetuira taj odnos između mitotvoračkog nacionalizma i interpretacije povijesti. Ja s temu rečem historičanstvo, ker je to alba i to je pa razumijevanje zgodovine isključno od zgradno nacionalnega mita. Ta drugi primjer iz YouTube-a je nekaj, čemu jaz pravim historičarenje. In zdaj pa ste poslušali malo tako turbo folk historijo. Obilić, Car Lazar, Murat, v bistvu ena bitka, ki ni to, če nisem narobe razumel zgodovinarje Osmanskega cesarstva iz Tuške, niti ne pomembna, preveč pomembna bitka v razširjenju Osmanske imperije na zahod, ampak vse noter, in so, ko je, zvona crkve Notre Dame, leta 1950 je Miroslav Krleža prirejal to razstavo srednjevjekovna umetnost v Jugoslaviji kot del svetovne razstave v Parizu. Je bil pol leta, malo več, po mojem mnenju, 8 mogoče. In je rekel, Božidar Jakac je bil šef slovenske delegacije, pa izbrali so za Bosno Bogumile in to, to srednjevjekovje Devčan Studenica, in majstor Radovan iz Trogira, Malina Urana. In je rekel Krleža tedaj Vidmarju pa tako družbi, je rekel, veste kaj,
Stelčki pa z Radovanom sem zmagal proti Nemaničima. Ker je to bila ena težka borba, ker so Nemaniči razumeni kot Tudori, in vsa ta ikonografija, ki se nahaja v tem spodu, je izmitomalizirana predviktorijanska zgodba o tem, da je bolj kot manj ti bošnjaški ali pa tudi hrvaški, to je reaktivno, imitirajo te historičare. Historičare je bila ena zgodba, ko je rekel, da je bila ta svita okrog tega piramidaša Osmanovića. In so rekli, ja, lahko povabite Buliča, hočete, da ful Slovencev prihaja dol, pa Hrvati tudi, je on malo znan tako in v Srbiji, to on lahko, on so rekli, ja, ampak on zapreve, da ni piramida. On je pa prišel Novak Đoković, pa niso več treba bijati. Ja, to je pa, in je vedno, kaj je resnica to, kar ste vi malo prej povedali, kaj je res zgodovinska resnica. To je pa malo tako, malo smo v senci tega, kar je Žižek povedal v Frankfurtu. Zakaj smo prišli do tle, pa kako bomo zunaj, kot je rekel ta Bismarckov sekretar. Nemojte mi govoriti pusto o Balkanu, da ga nema ni begeznosti. Hvala lepa. Sogovorniki so dali dovolj zanimivih izločnic, da lahko nekaj zadnjih minutah se priključi še publika. Jaz ne bom postavil vprašanje ravno s tem namenom, da seveda omogočimo, da še iz publike slišimo kakšno vprašanje, komentar ali nekaj podobnega. Tako da izvolite, da beseda je na obeh stranah. Potem opet smo malo hitro, če smem. Omenjeni so bili družabni mediji in tako naprej, pa razni komentatorji, ki so kvalificirani in nekvalificirani, karkoli in vse komentirati. Samo še Mita. V Splitu je pred enih 10 let bilo to konferenca onesnaženje, odpadki, kako bomo, in je bil Bremenski župan. In je rekel, kako to niste zvihtali? V Nemčiji smo to zvihtali 10 let po drugi svetovni vojni, 56. leta je ta stvar bila urejena, pa en je po moj zgospi, če rekel, pa seveda bi bili ovo samo drugi svetski rat, kot nas još ne završi. Kako se vi branite na MMC-ju velemojstvom? Spodaj, pod. To gre na komentarje pod članki. V tem teče zdaj res konstantna debata. Ti komentiranje pod članki je bilo včasih namenjeno temu, če ni bilo družbenih omrežij, da so bili pa spodaj lahko debatirali o posameznih temah. Zdaj, ko se je vsa ta debata preselila na vsa druga omrežja, je pa res to neka možnost interakcije med našimi bralci, ampak ni pa, na MMC-ju ni to v smislu, zdaj pa gre mimo vsega, mi imamo svoje moderatorje, torej ljudi, ki imajo žal to službo, da berejo te zadeve spodaj, in imamo tudi neka pravila, ki se jih mora vsak držati, in na podlagi tega je tudi veliko zapisov umaknjenih. Se pa konstantno dogajajo debate, na kak način pač dopuščati ta vseeno nek prostor interakcije z uporabniki, koliko je to smiselno, koliko je to zaželjeno in pa pač koliko mora biti to res moderirano. Je pa res, da v redakciji novinarji, uredniki se ne ukvarjajo z branjem teh komentarjev pod članki, vsaj ne, če si to hočeš dobro za svojo dušo. Imamo pa moderatorje, ki pa spremljajo, tako da ne gre za neko čisto prosto debato, ali pa da bi pustili prostor za res neke žalitve ali pa laži ali podobne zadeve. Ali pa,
vidim problem na dveh straneh. Prvič, zgodovinari nista ali nismo enotni, imate zdaj revizionistične zgodovinare, ki plasirajo svojo resnico in to pomeni, da tudi zgodovinska znanost se mora ne bom rekel poenotiti, ampak ni več samo ene resnice, več resnice. To je ena stvar. Druga stvar, smo nažalost sredi svetovne ofenzive, cenzure in samocenzure, ki se je začela nažalost v Združenih državah Amerike, ko so prvič po drugi svetovni vojni celo uvedli za nekaj časa osrednji cenzurni urad pri vladi, ki je filtriral vse informacije iz Ukrajine. Potem je prišlo do pritiskov in odpora in so to ukinili, ampak še vedno vsi vodilni, tako imenovani corporate media, ameriški, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal in tako naprej, poročajo samo o eni strani. O televizijah ne govorimo. Ta trend se je prenesel tudi v Evropo. Tudi v Evropi je podobna situacija, tudi v najbolj demokratičnih državah in tudi pri nas je ista situacija. Poglejte, a je bila kišna, čeprav jaz sem pisal profesionalna merila etike pred mnogimi leti, ki so doči zastarela, ampak tam točno piše, da je treba različna stališča, neuravnoteženje, kot se je včeraj govorilo, neuravnoteženje, različna stališča je treba prodajati. A je bilo, ko je bila COVID epidemija, koliko da je bilo na televiziji zdaj proti nič? Kaj je bilo v zvezi z vojno v Ukrajini? Nič. Kaj je zdaj v zvezi z napadom Izraela na Gazo? Nič, samo pro-NATO stališče. Imamo pa eno srečo, da se je ta internetni sistem tako razvil, da imamo alternativne medije od Amerike pa do Slovenije. In vi, če hočete zvedeti nekaj, kaj se res dogaja, recimo v Ukrajini, greste na YouTube, pa boste poslušali Judge Napolitano, polkovnika Megovna in tako naprej, bivše uradnike CIA, ki so stopili na drugo stran in danes dajo alternativni pogled na to, kaj se dogaja. Isto zadevajo v zvezi z napadom Izraela na Gazo. Imate celo, tako daleč smo prišli, da Scholz in Macron grozita demonstrantov, tisti, ki bodo demonstrirali za Palestino, da jih bodo zaprli. Poslušajte, smo še v demokraciji. Tudi po nas je podal podatek. Dajte slike, ki jih prekneste na ameriško ambasado demonstrante. To je nemogoče. In to odnos do medijev, to je odnos do demokracije. In moram reči, da demokracija šepa. Mi smo sicer dobili stranko Svobode, no oblast, ampak zaenkrat se kar zadeva medije, ni nič bistveno spremenilo. Poglejte si Svobodno prilogo, kakšne boje se je smel, da se spravil intervju s Chomskim ali pa z Jeffreyom Sachsom v Svobodno prilogo zaradi pritiskov oblastnih struktur, čež da bomo pokvarjali, se da bomo jaz pokvaril odnose Slovenije, družine države Amerike, če bomo to objavili. Skratka, gre za velik pritisk, ki ga za sedanje politične elite, saj pri nas in v Evropi niso sposobne prenesti. To pa dokazuje to, da so pokleknile pod ameriškim pritiskom celo najbolj močne in demokratične, stabilne države. Prišlo je na dan, da je kancler Scholz se je strinjal na srečanju z predsednikom Bidenom, da bodo Američani vrnili v zrak drugi tir, ali drugi, zavod. Tako daleč smo prišli, da politiki delujejo nasprotju z nacionalnimi interesi svojih držav. In to je absolutno, mislim, da je demokracija danes na resni preizkušnji. In tukaj ste zgodovinari dolžni, da poročate in odkrivate vse te detalje in drugič, novinari, da se postavijo za stališča za javnost. Ker že Jefferson je rekel, Washington,
če ne bo svobode interesov, da je svoboda tiska govorila več kot vse stranke skupaj. Skratka, mislim, da smo na neki resni preizkušnji in tudi v Sloveniji se to dogaja in mislim, da je potrebno resni javni pritisk na to, da se naša demokracija ne bo skrila. Še kdo kaj ali če ne, potem bi si dovolil zaključiti na način, da seveda je to možnost ali pa izziv za Retrofest 2024 razpravljanje. Upajmo, da še, da ne bo kaj hujšega, torej, da bomo še vedno lahko vsaj razpravljali o najrazličnejših stvareh, ki se tičejo zgodovinopisja in javnosti. Če mi dovoljo, bi jaz kar zaključil zdaj, torej s tem bi zdaj zaključili Retrofest 2023, ki ga bo formalno zaključila predstojnica oddelka Kornelija Ernst. Prosim. Jaz sem skoro vzela besedo, ker nekaj stvari iz čisto formalnih razlogov je vendarle potrebno povedati. Zdaj, jaz mislim, da smo skozi pretekle 3 dni dokazali, da je zgodovina torej vedno aktualna in vedno prepotreben instrument za razlago sedanjosti in če se navežem na govore iz odprtja festivala tudi za načrtovanje prihodnosti. Iz vsega povedanega sicer ostajam pri svojem prepričanju, da se zgodovinarji moramo ukvarjati z zgodovino in samo zgodovino, katerih derivat pa je med drugim vzpostavljanje dialoga z javnostjo, včasih tudi podlug, vedno pa opozarjanje na resnico. In z tega vidika bom tudi kot predstojnica zavrnila pobudo Božeta Repeta, da uvedemo v študij psihoterapije. Za razliko od kolegov z teološke fakultete, ki imajo poleg teoloških študij akreditiran program družinske in zakonske psihoterapije, bomo mi to dejstvo, da si na nek način jemljajo primat psihologov in da živimo v državi, ki to seveda dopušča, tekom naših študij postavili v širši družbeni in politični kontekst. To pa seveda ne pomeni, da se ne povezujemo s strokovnjaki drugih strok oziroma da nismo zavezani k interdisciplinarnosti. Zdaj, moja želja je, da se bomo srečali ponovno prihodnje leto in v letih zatem, da bomo torej postali tradicionalni in da bomo na takšen način doprinesli k nadaljnjemu dialogu kot tudi razvoju stroke. Posebej upam, da bomo nadaljevali s temami odnosov med zgodovino in javnostjo, ter filmom in zgodovino in da bomo pripeljali nove udeležence. Ne, da nismo ponosni na vse udeležence, ki ste tukaj, ampak da se bomo še razširili, seveda, in da bomo delimo primerjali reakcije britanske zgodovinarke Mary Beard z našim kolegom Martinom Premkom, delimo, ko morate razlagati politikom in mimoidočim, zakaj je razpadal rimski imperij. Da pa smo se lahko srečali v letošnjem letu, se moramo zahvaliti vsem vam, ki ste nas podprli, ne glede na to, da nismo imeli še nobene reference, torej, da se srečujemo prvič. Hvala, da ste sodelovali na Retrofestu z mislimi in besedami, ker ste nas podprli. Zdaj dovolite mi, da še enkrat izpostavim osebe, ki stojijo za tem projektom: Boža Repe, Bojan Balkovec, Peter Mikša in Žiga Smolič, manjšo vlogo sem imela tudi sama. Posebna zahvala gre vodji raziskovalnega programa Slovenska zgodovina dr. Roko Strgarju, ki je v veliki meri finančno podprl ta festival. Prav tako gre zahvala Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Druga velika podpora, ki smo jo bili deležni, so naši gostitelji, ki so nas tako gostoljubno sprejeli tukaj v Muzeju novejše in sodobne zgodovine. Za podporo se zahvaljujem tudi Mestnemu muzeju, Darku Nikolovskemu in Aljoši Saksidi, Hotelu Lev ter cateringu Korej. Zagotovo pa letošnji festival ne bi potekal tako tekoče, če ne bi bilo naših izvrstnih in vestnih študentov,
Jasne Pintar, Polone Meglič in pa Matije Trglava. Najlepša hvala vsem.